106.9 so a awiai ensema hodo ayensa asoso no ebraso ese yede esom Ghana fo se agemensem wo prem to bre ekase bo ende eye ya wada me bosumda etoso emienu emfinhia mpenu ene aduonu enan enenso eye da fofora wo twedi amponyankropon kwa me anafra na kuno wasa ye biemu a nkakra wode ye ko awiai ensema hodo a yede enam no wo kwa yententa kase no eso a eye DLFM.online.com wo betimi akenkan ensema ni nyina bi ewo ho na wonso watimi atiase sada nso ana yen social media handles ni nyina no kasebo no enam so yen tuning app no eye DLFM 106.9 ehonso kasebo no eda ho a mo enkofo ama so no wodo nsa boso a ene yireda na enam waso a enye asam kutoa fo adwompo ni nyina bra yan ewo Facebook no so na wo hwe yen so a ye streaming live ewo DLFM 106.9 ewo Facebook no eso na awiai ensama hodo a yede enam no de ebedi mu akuti bi ene se enne ye hwe ni mu se Ghana mampani nana adodankwa Akufo-Addo wo bepie mu ewo apieti na edan a aban na si ede ama apietifo no yakobia no ama wo manfo no so atimi atena mu dwumadie no mu nsem kaseboi wo bete yabebo ede awuramu ewo yisijifo aso na mo de nkrata ba bonten ekiremu a endrada enso etoye no ama wo substations maako nson ho kakra ba ho nti enyinam kanea dundum ewo nkrapompune mantami yetinda na Ghana Cocoa Board ana omde abetu dwai wo mu ekirem se gadam se nu nti ama se enye nsunsuanso bone ewo koko a Ghana yedi hodwuma ewo krom ha no so pa endrada na yafofida edimadwuma yafo nyina na TUC penimpo ne atwekirefo akasa ekirem a adwumayefo akatua mo gina manga na mdanyame nem nukure ni eye ketekete mampore ne senti aban enye bibi emfanfa ho na enu na da ponda Ghana ye yesi hono mo a yede ekai apadie adwuma ene wo mo a abiebie adwuma ne ade na adwumadie ekọ so ewon krapompore mantam mo no National Association of Graduate Teachers na gratifo mpanifo kopie mu ewo ho na Angel Kabono ade atodwa akirem se teacherfo akatue so enu nti amabrabo na ye den ama wo mo a enu so mu nsem kaseboi wo betie yabebo ede awuramu o Jamestown eno won krapompore mantam na kopie ho no mo a chese epona no ho no plastic ahodo abaji mpotemu aboso mazesi ano enama ahodo anyina ewu ama na ye nsempia kaseboi ne mu nkiremu baba besomo enu Ghana mampere na na dodankwa Akufo-Addo wagina simpia ni apaso ade nsam atuda wabra na wo my Ghana wo mo edipa ye yida no ede kaka wonom na mampani Akufo-Addo wo kasa no asamba kwa wode atuda ene se dumso eni hobiem eno ana Institute of Energy Security wo mo ka kire mampani Akufo-Addo se mampani wo buwa dumso no de enko ne enko kina abusua ensam no pika we ho ana awiai yede eba besom Ghana fo nyina ese agemensem wo prem to bere ekase bo ensam hodo a yede enam no ebi mo de sano manam a ene ebu mfumpa dada no ho ya nam Ghana fa na ba bia manta mako edunsi akase bo mu beti enka ewo ho enu nti woduru nkra mumpure mantam se ya wono mo a etetoko ene mamprobi ene ne mpota mo de woti a enu ane se to boten no wage so se wonya dwogwa na kire sensam a yede enam no ehono mo adwo papa na mom ensema wodo ayede ebra wono yemfa eho aseda ema adwumako yi Pensword Ghana esien kan kire Ghana fo se dwumadie bia wudi a wobehia eye animunyam ewase no na ekire se wonne Pensword Ghana ana etimi edi ensawoso enu nti se eba exquisite collections of evidence me party wada eye Pensword Ghana enkrapompire mantam de jai wonom ewo kokomlemle wo ben ATTC Bobode so be frɛ wonom 0244 622 494 me patro adwumakoi se ebia wo ye wedding birthday party se wo yere wuo wo kuna wuo abusu apani wuo anampo wo ne wo mpena moja ye na wo pese wo ye bibi ede hye wo mo behwe bia ni monyam no dia ye kama bi ebi eye customized eye pen ebi eye keychains mags diaries ana afenso note pass bomode se woni Pensword Ghana ana ebetimi adi enkita ho wonom ene adwumaku a ene awiai wan boy ya dontre se akenkanfo mienu yemfa nsam no emre Ghana fo edia mejeso eye gangster katia mitenkura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy bi enti abusua ensam no eba na Kwadwo Sammy ene esese wo kana no mu nsam esese wo confess ye
enti Kwadwo confess na yento akasebo no eso me ma wo ba ko Kwadwo oba no enso man ha akura no Anidia nyame hu osamina na wawuo yekoya as reincarnation me am no die no once me nipa na wawu DL News. Miensa mu akwaba na yenhye kasebo no ase. Yenhye kasebo no ase a se atiefo ebekaye a January bosome no ne da na toso aduonu emfinhia mpenu ene aduonu mienu emu no. Emfinhia mienu mu anie. Ana arehosam ebeto da wabra na ka mumnuntum a woso explosives. Ejakoto mu ewa pieti ema ewi akire enipa nkwa ne adwapade edane asato a enipa makomako edumiensa efamu eto yanom ewo ense eduo. Na ensam no eba ye no wo my Ghana ye twa adwadwo pa na no anaba ne ye se wo behwe na kuro no wakyekire ne foforo efrisese apiete no adane amanfo na emfinhia mienu enie empanesi ye ntwenko ye ntwemra ne nua ene foforo abetomunti ene ana ye hwe ne mu se edan no a aban no ehwe ye ema Ministry for Lands and Natural Resources wo mo edi animu ma ye si ye no ye ba bebia no na ye de ama apiete man no na bibia nso etime akọ enkane enu nti se de mpanifo ehye ebo no wo mo kan ye e de kire Ghana fo nyina ese me bosum de toso emienu emfinhia mpenu ene aduonu enan a kire se eno esi ene aye kase no Ghana fo nyina ehwe ni mu se wo bra no mienu abo ene ehwe no Ghana mampere na nado danko akufo ado sada nso ana mpanifo wo mo ka bie wo mu ana afenso no ahyoye a wonom ehwe obo ade bobre ene se bio efoma gudie eso mekira Ministry of Lands and Natural Resources yeru Samuel Abuginapo wone ne mpanifo ba kopie mu na mampani akufo ado so eka ho bie na wo makwa kopie mu ewo eye apieti ani nyina no ewo Prestige Huni Valley mensini mu ewo atoye mantam na dwumadie no ya hwe ne mu se adan maako wo ha ene aduonu 120 housing unit ani yesie anase yesie wie na yede ema wo mo a ekosa atorentam no emu ewo apieti na enu echi no eniema huduo bi a eka ho bie ema kire se kuro no ampanefo kyekire ye no ebetimi adimu ebi eye kire se eye adwanan bia ebi wo ho sada nso ana market eka adan no ho 6 unit classroom block ana afenso no kindergarten ne nyina nso ewo kuro foforo no a yatekire ede am apieti efo no sada nso ana inner roads akwan hodo a ewo eye kuro foforo no mu nyina no nso ya ne kama kire se yegu so asphalt a eno empenfo ebebia no ene na ebusua wo ba ye Facebook no eso a Kwadwo ha na ka se mihu wosoro foforo ene asase foforo na kane asase ne de atwam no ha na ka ya asafo pani de sanka we de sanka ze wo tane tew nansa mekwa woyo no nti efrim tirim ana na me catch no say ye wo John me no Bible no Yohani for no ndam 2 ye wo Yohani odi hunu fo no ene ye wo Yohani ba kon si yesuboni enti we odi hunu fo ne ehu ye and we John the Revelator sure ana ka se wo hu asase foforo ene osoro foforo na akwasi boate de se mi hu asase foforo ene osoro foforo na kane tete asase ne de etwam ne nyina betwamu akọ a mi hu osoro foforo enti Kwadwo de ye Pentecost for mo metome wo say Pentecost for mo metome Rade Yankopo. Okay. That is a mic in the best you. Okay. Over the hand, I'm saying, voice in the yeah. Mo. We're racing chapter 21. Sir. I want to see me who was for Mo. So was I'm from Masoroko Niagro. I sent in a from prophet Abednego. What's it? Oh, Mr. Maybe Abednego count, Mr. Okay. A Malinda Menyami. Enti ebusua ba ye Facebook no so a we no eye the new apieti oh eni ekuro na efe pa o efe o me anda sisi o manyamia nim ne kure in fact what you Kwadwo ayi ne America what time Kwadwo ayi na ha the time Kwadwo wa ha oh da bi obi entan obi a but me kasi asem so okay o hwe adwuma o ma bo na de anyamia nim ne kure ni da na efe sese kuro na efe Kwadwo se de o mosisi adan no ho amama kai me ko Vicenza no Vicenza or Germany. Yeah, sure. Me call Vicenza no. Kwadwo
Why Taylor the chance are in Germany transfer na ogra do ntukwa enti abusia wo ba Facebook no so a ene new appear no ene wo machichiri ni ye pa efe we no kwadwo so anhya wo dan so wo bewura obi dem so mine say estate no ni nyina sese dan na ni nyina ni nyina sese ni nyina sese mo bia monsam e ma ban no abana ya de bonsam abana ya de oya abekasa Massachusetts kwadwo ni Massachusetts ho de menyan kopie mu ho da wo so ntu kwan kura wo de ala do no a ya afo no play kakra mate ukwa abehu Massachusetts wadama wanya kan the chance any Denver Colorado say ya na dan tie muntu kwan ene se hu nya se obi ti apia te obey na adwon se obetu kwan dabi na what dan ma da kwantu obey dan mfa nkwa ye hwe nti abana ya de nti we no ye new apia ti ayesi ya chichiri kuro no foforo e de ama wonom na emepacho wada ohwe ina rose no a kodwe we de enye asphalt etie for mfenche enye asphalt we eye sapeten but eyara dadai akane no na nka ti se yanka se on bebo no na akodia mekane se se de mpenifo na yo no ade bi se ya na afa ho obi nsusu anya so mfa so sentina mpanisi obi dwa wo na obi nso nkwa mo ehwam omo mu wi ye ne de yankopon fo mo kransie that's right ya reho pa but wono mo so omo kan ya omo nwu ne de nyame anim nukure ni omate denne atadwe omate denne atadwe enti in fact oba Facebook no so anso betimi ahwe bi we no ema obi mehwe emeka nkyere we ba na sa no a wo kan ho asem a wontimi nkyere mu ye eno nti we no eye kuro foforo a ya kyekere ye de ama new apieti na kwadwo wo kai a wabra sa to rentam ni siye no me ankasa me ko apieti ho me kai pa sa bre na ba bi adan sisie no na eye tent ana na yesisi no ho no mo me ko bi na me ko ade ba kwa kwadwo me wura ho ye ene se wo se ma to rentam ni siye no ye wadan ni bi ho no mo a ebui ememoi esenke ya enipa kura ntimi an survive na mekoye no kodwo de wo okuro no nyina no na ya amanfo nti wo sa akokọ baako mienu miensa no omne nam kuro no mfiri se akokọ no ni wura ayedan awu ana menam kuro no mu no mekwo se emponchibuo asase ne pae ma emponchibuo ne senke ye nti wo be se enwan bi abe 4 5 emponchi 3 4 na wo mo so ayedai awuwu na wo mo hyehyɛ asase no ase enti in fact wudru apieti kuro no mu a na awrahuye pa na nyasam kotoa that was the first day amene Dr. Isaac Dasmani MC for Prestia Huni Valley mene no na bon tan ye twam toa ye bon toa nam krom ho no ye kyeche mattress ne ade enti efihia mienu pepepe ni enti meka se in fact aban no ayade enti ene ye hwani mu se wabra no mienu abono Ghana mampani na nado na nkwa kufuado ana afenso no Minister for Lands and Natural Resource ene mpanifo ebekọ na wo mo akobie kuro fufuro ya no a kire se efe yie pa enti kwadwo ahu ana wonom ewo water and electricity nso ewo honomo drainage system so ma ye ni nyina be ye adwuma se do mato ombo ase ahye ifie honomo na nyanum nukure ni honomo tena be de sure abana ya ade yankopon fi sura be hwem enti we no eyamane bo a kire se ye de ema Ghana fo enti nyame yadom ano mienu ye besa akọ apieti na de asie ni nyina nso yamane bofo de mu nkomo abrɛ yɛnto akase bɔ no ɛso akone yiwanimu na yiwasum bɔkɔ na fitie de abai bibiba biba na yɛto akase bɔ no so a ne yɛbɔ adi awura mu ɛwɔ yisi fo asoɛ na mo de nkrata ba bɔnten so sɛ yɛnkama Ghana fo nyina ante titi no mam tete nkrapompode mantam mu sɛ ɛndra da ensubrane yɛtɔ yɛ no sɛ sia make sɛ yi wɔnom substations maako nson ɛwɔ nkrapompode mantam mu dia enso na yira fa honom enti enyam kanea no saa mmea ne de light off etumi aba honom ai se eyade a ɛha adwen yi pa na wɔnom kyire mo de to ɔmamu ni nyina anim sɛ de asie no enya bo apayo na mo to sere Ghana fo nyina sɛ mo amu akaka adwamu no mo fa ncha wɔnom essence yɛ san ɛna aba no mo guso abo adwumaden sɛ so how do we na asie no betumi aba homoden na mo apɛ ho ɛyɛ pomasi bre na yisi adwumako no ɛto nkra ɛkyire mu a mmea ahodo a wɔn akaka adwamu ɛmensu ahodo ɛto yɛ no
etimi ayiri akọ onom substations ahodo no mu no eye de dikan no station 8 eno no wo zohuru empotem honom eno ne de dikan ena afin so Bama camp onom ho so omo ho aka afin so station D eno no wo avenue miam potem honom a hon so onom ho atimi aka atwam afin so high street high street onom so ho atimi aka atwam ena la trade AJ onom so aka atwam na afin so lakeside estate ena afin so gbawe sampotem ahodo ne nyina no eyade a ECG dwumako no ebo kase se wanom substations e wo honom no ensu atumi agiri afa honom ne senti se mo ahunu se mo nkane na dum gusu ebo adwumaden so metumi aboa na matumi anya nkane ena wasa akire mu se so ha we aba no se sia ye kase yi wanom ene fire service adwumako na kabom omkwa akoboa na ensu ahodo akoboa awura substations ahodo ne nyina mu no omkwa kwatwe ensu nyina de afiri honom ena afa ensu onom ka bia wo mu nyade to manim se omomo we na sa ha we na aba no omontumi emba moden empa eho pomasibre ena wasa akire mu se omo de apachawo e de magana fo nyina titiro omo wasa amia ahodo nyina so mo fa nche wonom na mo bo so abu adwumaden de ama wonom se be betimi aboa na isi adwumakuru na atuma gina na so no mo abu adwumaden asom Ghana sompa enti wo mo se ensuo no etoye na eden ensuo no etoye no akọ wo substations ma akọ 7 mu edi si asa de aye ni mfidie ni ntumi nya adwuma se de ese bo adwuma fa no nti no o man nya light out kakra e won potem hodom nti Ghana fo mfa nche Kwadwo be man ne huni ho be man ne huni ho se okon ena da TV ni si no o se Taylor pictures ni yetu enti wo hwe we na substations no ebi ena wo ho no wo se de nsuo na ye ho nsuo na yiri asa de kan wo enti agye se wo ba Facebook no so DLFM 106.9 how de be hwe substations ahodo emfidie egu honom ena afi se de nsuo na ye no ono mu kire ma nsuo na yira ama na kan fidie ni binti no amain to be mu adwuma se de ye bo no nti agye o mo kwatwe nsuo ni firi ho Kwadwo yi okon na me kan se be man ne huni ho anadu no mienu otimi kwa ka kire na yire se na ni nkum what is here asebo na ni nkum se sei se na ni nkum enti wana ai no be dey se be man sa no onyaya nka ye wo boarding house wa ne me ma yo no nko na nkete ho onyaya nka wo ne be ma kura nte ne so no nko ate ne ho na nka ne be ma no so te ne bed no so te ne bed se o pa tra sa me ma na du anadwo a omo tententan so oba na wunim se dem ha ye fin adwuma wenka ye wadwuma o akwa fa pra na oyiyi dem sa kama na sisei Kwadwo wunim de nti America no sa baby o say electricity wo ho eti se enchine yetu enchine firi nsuom na nso esuro nsuo sa na electricity tie ye de time bia no aya na ehia ba bia nsuo wo na nso eno nso a echiri nsuo enti baby a machines we gu no me nya engineer but when common sense na ka say baby a machines we gu no Kwadwo yi ye geographic akra ye friend bia ye bi say area liable to flood sure baby a say bi onipa dwonso gu hokra hotimi yiri wow to me do wadwene susu hunu say ha de swampy areas yes nso to e ho no betimi ayiri Kwadwo sa mia no say wo be install some machines bi say wo ho no a ye raise ni kakra enti ECG anyway Kwadwo adwuma wo ye so ye nsamtweroni sure that bia no ko pension adwuma be na be me ko pension dey asem dey so won say dey ade tie na no metena se ne ne my managing director dey ama media house ni bi say dey dada sa o ma be ye managing director go fitera say won so wo dey ko Facebook with that bia no ko retirement adwuma be na be o say obi be mo chere okay say lol Enquires na eta ko so ne say obi e mo chere pa obenya sika ko ye mari musa Ghana for say daachi bia na adwuma wo mu ye omukọ retirement adwuma be no be bisa wonom nurse ni ko pension musa ko bi ne pharmacy bi no tia no say doctor ni ko pension so to ko bi ne doctor bi na say hospital no tia no police ni ko pension so security kama so ye ni ko pension security kama di ni ko pension hey wa ko cholota ko transfer body we yase wasi adwuma nurse ni ko pension musa ko bi ne pharmacy bi no tia no say doctor ni ko pension so to ko bi ne doctor bi na say hospital no tia no police ni ko pension so security kama so ye ni ko pension security kama di ni ko pension hey wa ko cholota ko transfer body we yase wasi adwuma Okon Kwadwo asema wakofa be ye mu odu pa echeze wo hwe
akyerɛkyerɛfoɔ no sɛdeɛ ɔmo brɛ wɔ Ghana ha sei paa ɔmampani koraa bɛnya akwanya bɛnya nimdeɛ ɛbɛdi ɔmampani anaa bɛdi ɔmanso a ɔmo fa akyerɛkyerɛfoɔ nsɛm Kwadwo wonim sɛ ensɛmtwerɛ ne ho sɛ woyɛ adwuma yɛ na daakye wokɔ nkɔkora bom na sɛ bi adwuma no ansi yi a na sɛ bi a emu mfa so woanya bi adwuma woyɛ dabi o tam bia no wudi kyea me wa aware ase saa obi kwaje aware awrade ona agye aware ɛna abusuapani me wo fa asi wo so abehunu flower bi wo fi a wo beti akoye flower be ya nsem hunu kwa ye beti esi mountain so bi se Ghana fo awurade no mangasa kire ye ka de ebedi hu fo ye ne aye ntumi ntena se enkire ye mbobre nti no ma no betimi akire sa kwaje me mto aka se bon so to aso na ni na wo boy ntam sa asem tuato de hia na voice a go boy na de aye de jasa je tuato sasa me bada bere yenkwaya ni moye me to aka se bon so akomanim we ye fra no agyemen ka se bo ensam o ede nam no ebi mu odu pasa chema wontumi che ntinya asem kotwa fa message ne bra yayi e wo Facebook no eso DLFM 106.9 ye bo ade awuram e wo Ghana Cocoa Board womo anade ato Ghana womo echirem sei illegal miners galamsefo no wonom ase cocoa nsase ne nyina menei cocoa no wo mu nya bempo ama ekakese ana ababeto womo so a kire se enya asem kotwa na wobra womo ekasa no adwumafo ne nyina no obi a wogina wo manamu wo board no so wo Ghana Cocoa Board Edward Ampofo wode atoga akyerem se wo hunu se gadamse no aban no wontimi nto ase anu nti animoni mu ya no wo mo kan ade akyerem mampani akufo do ene na aban se ade bia na wo mbe ne wo monye se da be ya gadamse no wo ebetimi eto ase na wode ensam to Ghana wo kyerem se nansan wo hwe sika botene a Ghana Cocoa Board fo kwaje ye besia $600 million say ye de beboa ama cocoa atimi akonkanen na 600,000 hectares of farmlands emfuo ensase a cocoa wo so na gadamse atimi ase no 600,000 hectares of farmlands ne nyina no atimi ase ya kire se ne nyina so no swollen shoot nso eka ho bie yade ahoduo yi a echi cocoa yi wo kirem se sika wo nyina no ba ye no yade no ese cocoa no na gadamse no so enamfana ese ensase no na ese cocoa enei obetimi ka se me nobody can uproot galamsey in this country Ghana at all enunti na waton ni cocoa na wade ma gadamsey fuo na yetu ase na ensase no asai wo kirem se saban no amtenani ahwe gadamsey no a ese cocoa no a wo men ye bebo kasei esusuro wo pani Edward Ampofo wo kasa no munsebnie. One of the challenges that we are having as a board is the issue of galamsey. Galamsey is threatening the sustainability of the cocoa industry, especially in the area that we are even planting cocoa cultivate, and it is the same area that galamsey is also taking place. For instance, quite recently, Cocoa Board acquired a loan of $600 million to rehabilitate about 600,000 hectares of cocoa, which have been affected by the falling shoe disease. And after we have rehabilitated the cocoa and replanted the cocoa and replanted plantains to be able to give shade to the cocoa, galamsey people will go back and uproot the cocoa that we have replanted. The smuggling of cocoa now in the country. I mean, it has become something that people are doing it at ease. It is something that is affecting the economy on an extreme level. Now you see people who are involved in the crowd. It will surprise you, people who are getting involved. We get people arrested and you see politicians interfering that these people may be released. These are concerns that we want to drum into the president's ear. Smuggling is not only Cocoa Board issue. Smuggling is actually a national canker. If they continue to smuggle this cocoa into our neighboring enti ebusuanfoni ayeti yeyi wopani awono ana wojina workers ni nyina na mo mechire Ghana Cocoa Board workers no ana mo na board of directors Ghana Cocoa Board Edward Ampofo ana wode sanse mo atudwa na enu achi no ana members ni bi ema Ghana Cocoa Board workers no wo mo ensem trofo di nkomo na wo mo echirem se daachi bia no wo mo ekwa pension aya na enye abrabo na nyema wo mo firi se wo mo ntentu nkakra daachi bia no nkokora waboba hanka yede bema wo mo no eno so aye bibia ho nti wo mo ekasa no emunsam so eniye wo mo kire se
dachi wo ma bra bom e be den ama wo mo pa. Issue that I want to bring to attention of the entire state has to do with our pensions, and the first is the regulator charges, which is the MPRA charges on the fund. The MPRA currently charge 0.33% on the entire AUM, and some of us see it to be very high, especially in the period of the after the DDEP. Now we all know the economy is now trying to more or less recover. So when you do investment, you won't get return that used to be. So if the regulator charges his fees on the entire AUM, it means that whether you get profit in the course of your investment period or not, you still pay the same 0.33%. So indirectly, your principal is being eroded year by year. Enti wamanfo ne adehye ni a yeti yeyi eye Ghana Cocoa Board workers no ana wamo eden samoto dwa kire se asetena no enye eno nti ebasa no a wamo nkokoro wabom pension no entimi emwa wonom na kwadwei oko wobi a waye adwuma ho na wakọ ne nkokoro wabom na abrabo na nkoyie nkwadwo sai ne pa no aya na eden sese wo ma anase wo yire ne abusua obetima hwe wo mo eno beze na wahwe won ono ankasa de obedi ekura no eden mani pa no ne beze de na wahwe won se koko boto se hwinhye mu a wada flat ya eden on se yeduru mpempen so bi ese mpenifo do om nansi form na ne marketing kiti bi om pe no mbo modin ya pe ho pomasibre on se de koko board mpenifo na eka se koko ya yedua ne kurum ha se de amanfo tututugu unim se aban no invest bebre me won se matena koko grani alias bebre nanti no menim de meka na aban na du ba bi no hu se koko na edada na o ma betwa ne nyina tuagu na aban na nkasa akofa Sydney na mo de aban no mankasa ba betua na wo koko okran na yetwa koko na tuagu no se yedua nso a aban no sa tua ho ka na wafa wakese gum so omunya adwuma na aban ne tua wo no mo ka wanya sa adwuma we nyina secure loan de abase yemfanya sa adwuma na kobrane akofa mfidia kosim se wo dwiri koko na tuagu no de atufo magudie wase ne nyina je so mara yatim ne nya adwen se beboa ye ho anu de na ya dodo kwadwo mese ebasa wo ho eya adia ba kwa na eya pa no se be ma ye bebusa wo se what do you bring to the table as a man what do you bring to the table as a man na hu de obeka ma me musa branche mra but o say obe bisa say what do you bring to the table lad Me, I am a hem. but o say obe bisa say what do you bring to the table lad Me, I am a hem. kwadwo oko enti ana sa na akwaye o oba nya busa say ntimiwura what do you bring to the table dia pa na wo de ba eno no se wonu oba na nwode ahwa hu de obeka ba se wonu na wa de krache kai na anu ya no no amehwe but o say obe bisa say what do you bring to the table lad Me, I am a hem. kwadwo to aso so dem ze bema na ewo sa bema na oba nwo yes ma de omo na wa o say na wa o metwa mre kakransa na onya bema me ye bema se metamu nu se mewu ntra hwe aropa masewana but o say obe bisa say what do you bring to the table lad Me, I am a hem. ba me nim de nti a wo mu yo kwadwo o say me nim de nti a go o say bema de obe wale asawa wo na mi nya nwale ye de esi de na me wo kon sa mi nya nwale ye ntime wo a ebe ya sem fofo ebi kura na bia kwara wan okoso na na ne ya ne zo be ya sem foro Me ma wo ba ko. Kwadwo oba no we. Enso man ha akura no. Anidia, nyame hu. Osamina na wawuo yekoya as reincarnation. Me am no die no. Wanse me. Nipa na wawu. kwadwo to aso okoye to akase ebodo so yenkoye ni mu na yenkopie mu watwetwerefo penin at the Trade Union Congress 2020 eka ne se TUC Dr. Anthony Yauba papa yakasa ekyeremu a oman Ghana adwumayefo nyina sunu gujam esanse oman na yatemo no adwumayefo akatua no ketekete mampode bi edisa saba sabi owo ba singlet ketekete na nya de eyakura ne sente no ene wani me Ghana mperifo momode no mpa ho pomasibre no de nsem nyina atudwa emra na oman Ghana endrada na yefofida kese de ma Ghana adwumakuo nyina na se adwumayefo nyina omo hye ho fa ewa ye encrapement mechire eye Independence Square honom ene papa yi ekasa na emi na eyade a
asɛmtete na de dwumadie no nyinaa so ne sɛ election 2024 the role of workers and social partners in securing peaceful election for national development na Dr. Yaba ekoka nsɛm wo nyinaa de tu dwa ekyire mu a adwumayɛfo akatua no ɛyade a ɛnso ne ye baako okasa na okyire mu sɛ oh my god na mosesi ayi mpo no adwumayɛfo dodo na anuane ombedi mpo edu pempenso a ebinim kompo akɔ bank ekɔba bosia ansa na matuma nya sika ede to aduane de adi ɛwɔ mayi mu na no ane sɛ namben so bɛyɛ adwuma na busum bedu na akɔgye akatua na agye sɛ akɔba bosia mpo na ɔde aso akatua so ansa matuma te aduane de de nyame nim de kure ni ɛnya de ɛyɛ kora okyire mu a kyɛ ahyensiade bo atumi akɔsoro fei yatututum ni nyina nanso adwumayɛfo akatua mu de ɛnya de aban etumi de nani ɛkyɛ mu ni sɛnte no animanim Ghana ba ma ne nan mo ne to na adwumayɛfo akatua no Oma enkosoro sebe betimi aboa na okwa montene so na akoto enuane ne ade a ekoto na wo je ne betimi aboa ma ne ma etimi akoso ye ede ama wo emna okase na wo kyem so okopiem oya ankwankra nwuma na afi so aya aba nwuma hudo mu a ekoto adwuma yefo ne de no anya de ya kura o kyerem a obetuma je ekoto na nso komo kwale dwom so kwa kodi dwa nyame anim no kure ni wanhwa ba kofie no niam a wankasa betoro yo kura be ho esense ekoto na wo je ye no ene niam aboa ewa montene so no enya de a etumi ene ne ekoye kyese ene ne kobo abra na sekoba ne sensu de anya de betimi aboma Ghana adwumayefo nema etimi akoye ena wakasa na wasa kire mu se sane ma we ye ekoso no anya de Ghana ma mpanimfo anase Ghana mpanimfo moden so ma moden na o ma pa ne puma sibra ne manim ni senti no toto de asre aban ena afia nyuma ku ahodo am ka bi ewom se ne manim no sa ha wo de na ekoso no o ma moden so betimi apa eho puma sibra betimi aboa na Ghana adwumayefo nso o mbotom etima ye de me na wakasa no say no de tudwa. We are celebrating this May Day at the time Ghanaian workers and their families are grappling with high cost of living and inflation of over 25%. Exchange rate of the cedi is now almost 14 cedis, if not more, to $1 compared to about 4 in 2016. That means workers who earned monthly salary of 1,000 Ghana cedis in 2016 were taking home the equivalent of $250. Today, 1,000 Ghana cedis is only $71. The depreciation of the cedi at this monumental scale, that is about 250% depreciation, represents a huge decline in living standards of Ghanaians generally and workers in particular. This is so because of our over-reliance on imported goods such as medicines, refined petroleum products, and food, whose prices are directly affected by the exchange rate of the Ghana cedi in terms of the major international currencies such as the US dollar and the pound sterling. What it means is that if we want our cities to be stable, we should reduce imports and consume what we produce in Ghana. Furthermore, as we all know very well, Ghanaian workers rely on loans to meet very basic necessities such as rent advance and our children's education. Edi awuti ye General Secretary Edema Trade Union Congress Dr. Anthony Yaba ene no Okogyeabour no say any pay a basa obede na ubusa na say what do you bring to the table on kasa na ham one kasa what na ham ha dwio o say enyuma hodo a wo man mu ha say no e na Kwadwo Pentecost na timi kan wa ham man ye desert o say what e o de me sure say ope masem na obenya case na pa ma me na obenya okwa hu ni say o mara ye timo no de bia ne ma bo kosoro sisi a o ma akoto eyelolo fa mu say no na ohwe akatua a woje ene niama bo se de ekosoro na nyame anim ne kure ni edum pempenso ampenifo momoden hyehye niama na se ba se niama bo na ekosoro a ene akatua na mfro na nye pepepe bebre na salary o moji ne kure mu ha sei no oko eden na bosom ne ba so no wangaza na gwa bom sei to na wo de ka wachire sa da tie bosom be duru na wo de ka wachire o se ko ba ne sei so na abraba na wo bo na se wo hu boto anu fa kra nhye si Kwadwo ebe di ama branch so be ware o se eno de se ma na abanso do na pa wedding na o ma ye nti na o de na se de uti atekra wedding de Ghana ye de o pa wedding de na o bebre na o mre se o pa wedding sa na wedding no be 20,000 Ghana cedis betwam en t-shirt bi nkwaje kawa no nhye wasa nkwada Shegelege yes o nickname no Shegelege ya nware me bia no adi me ka Shegelege awonye so no Shegelege ya nware me bia no adi na mra ne no o mra ne asai bidi agoro basakasa aya wonwe ti biso
enti Kwadwo we yen kan kire Ghana for mabunu no e ma no pe wedding no yesere mu ada ma no say ye ma mu t-shirt kura monye nhye saa oko na mo nkwaje kawa no nhye mo nsa asem na waka no t-shirt say t-shirt ne de be wedding okroma beboa because they say the Ghana aye no ana ye say kura no say be ware a menye sure say be bia no waka no pe na say o ba bo apesi di bra oh saware mpodi okon nanka twese mu awale ne say de ka no ene say de ne ye nyama ne ne bo abra sa Bible say unhu o je say unhu oba ne na ope na ko hu abusua that's right na ko tua oba ni tira de onya adwutum wi awale ne ya wie ene na onu awurade kura di hu adanse sa na awurade di hu adanse adanse fo ba ko mienu penka abusua ne wasa ai enti nya afi ne yekobo bia data to nsa de afra manfo bebre betwa hye na akofa ka twitwi de ato ho so ene ye nema bia ye pem na ye nso no enyame asem na ne no bobra enti Kwadwo we no ye ntufo ye te warning we abosi ya yentufu ye te warning ya warning ni nyina no say mesra mo Ghana fo am wo Facebook no so no ana mo amutie radio no de make me boa efiti na ekure e ma no mo ntiase e bia la course bi na waje ahye ana t-shirt bi na waje ahye wedding gown de kalba no krepa de economy ya ye de mo forget wedding gown na mo nyi t-shirt nhye kawa no ana hia mbo a ta di mu kura wo hye ba kwa wo nhye bio mo Ushana ba kwa nhye bio ana automatically say o pam wedding gown pe eye wuwu atade ana wakopam say da chi bia me ya dom na to nsa frɛ wa na ya tamu de washim eno ano no because wedding gown no after so be be wie no wontimi mfa nkɔ party bia ase biem wontimi mfa nkɔ asɔre ye de begu ha wu ani ade ahyew eno no na ya na Ghana maburu na afi na omo asiso no woka na omo ntiase nanso no DL kase bonkwa na be ma onsansem we nyina no aha na yete woni o na opese wusi kana boa wo da kyen o se okon awale ne nya se abusua ne dom na akohia bebrebe na ye bo fans ma wo no wan hwe ni ya after se wawale awie no oba kwatena fie na wodo nsa hye udam ni fam asu saa yes be ma na kwaje bosa na ode aware wo no enti e kafo no dan ne ka that's right nti waso be yes wan hwe ade obedi kura be den enti se zika ma nfa mo no nfa mi adwuma ma na da kyen bia na nsi we simple de betimi ayama wa enti Kwadwo se we nya futuo one in the amount one no. I want to warn everybody in this world. I want to warn everybody. Why you people say that because of me? Children clothes they cost now. Are you disrespecting me? Why you don't say because of me? Children's clothes are now expensive. Say wedding gown no, it is so much expensive. Enti esre mu a se wanya bema bi ne wo pe na so be wa emfa wedding gown ka hanko ha na oh we de monka na chire ho a na chire wa t-shirt bi na hyem se de mo ko picnic no nyeman to din ma fa pressure bi anto ho so abrabo no mo yutufo Kwadwo mento aso ho ko banim meto aka se ebo no so akomani mu afa message ne bra yen e wo Facebook no eso na Fusaini Ibrahim ana wo se wo maye nyina ha pa na wo se ka se ebo ne de jai wo se wutia broken heart na teko wutia wa wanya stress na teko wasi DL kasebo inshallah Allahu akbar you guys are blessed and Allah will continue to bless you all wasi kasebo no e more the papa say enye asam kutua Kwadwo said wasi aka Allah should bless you no yeah my yesu e mompai kakra wa ha bomano bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين yes na we no impaibo no munsem no obetumi aboye kakra unse harose no come here na just say we try ye din na tra ho matwinta ya nem we de mesre Osman Seidu haya madam Fubia ono no oyemo komo osrem pa we very good on fan krem osum ni abro mesre omra Facebook na onse was say let's say because me nyasho say they wokan esa onse was say Ocran hi na just say otra yedi ebo horma otra ba ko a opeso asa atro mienu enti ha no otra yedi mama nto aso fa de wabin fa ba yego enti Kofi Parliament and was we take us a bonnet life edi free agona bobikuma ana woya manyosam sa ye name was DL kase body the best yet ase ana Daniel Mensa was DL news no size
Okogyeabour ene na wafase Kwadwo Sammy Ocran and we say good afternoon yada asipa Daniel won so betimi do message na bra DLFM 106.9 e Facebook no eso ye to aka se bono so akwa animu a eno adwumadie kese e course wo e wo Independence Square e wo nkran ha no ene adwumaku ahodo pii no a labor unions no pii no a de ko bie na emu baako eye National Association of Graduate Teachers eye NAGRAT wo so ekopie mu ewo ho na wobra akwanya ba mu a empenfo ehotiri akasamo no ana president ede ema NAGRAT eye Angel Kabonu wo gina simpie ni apaso okasa na wo kire mu se akyerɛkyerɛfo asetena mu enya papa akyerɛkyerɛfo entimi enidi miensa a day se akyerɛkyerɛfo entimi hwe wo mo ema efiri se akatua no yede ma wo mo no kotoa bi se edue ba singlet enunti eba no sa no a okoduru fi a enkwada school fees ba wo tua light bill wo tua water bill unna wo tua wei ana wo tua wei enunti bosum beso no na wo kyerɛkyerɛ ni wasaba back to square one na abrabo na ya den ama wo kyerɛkyerɛ ni wo se endei se teacher ni esan wo ho a wonte se ne ho hwam efiri se sika mpo a teacher ni wode beto spray ayana ayeden papa enunti teacher ni timi san ho na ne ho bon sofe wo se ayade a awe ye papa enunti obesere mpanifo se wo beye minister wo be fa teacher ni nsem wo beye president ya wo fa teacher ni nsem adwuma bia na wo beye no wo be fa teacher ni ensem nanso akyerɛkyerɛfo se bi wo madane apupu wo mo ne bo wo mo so nanso wo mo da sukanche a wo besere se ebre wei empanifo mo ka biewom eya amanofo ne aban mo mpanifo no wo mo hwe na akyerɛkyerɛfo asetena mu entimi enko enkanen wo bra yewura Angel Kabonu wo kasa no ana wo kyerɛ mu se nansan aban no ade betu da kyerɛ mu se akyerɛkyerɛfo akatua yatum wo ha mu chichemu aduasa 30% eye salary increment nanso awi akyire na kyerɛ se electricity yasi atum 29.6% ana afenso no eye ensuo water bill no so yatum 17% wose se wo kan we nyina bomu a na kyerɛ se entomo no a yato wo kyerɛkyerɛfo akatua mu no emfaso bi amaso ntene ba no sa no a na akyerɛkyerɛfo no wo masetena mu ayawreho pa wo bra wo kasa no emu nsɛm nie. Well, the current state of the Ghanaian teacher is one of disenchantment, despondency, and disappointment. Because we work for several reasons. We work to enhance our society, we work to keep the body active, and we also work for income. But when you work for income and at the end of the day, the income that you take does not reflect on the work that you do and does not enhance your wherewithal, you gradually drown yourself into a state of despondence. And that is what the situation is. Just today, someone came to me and informed me that, look, am I aware that the CD to the dollar is around 14.15? And I said, what? What it means is that from January to now, the true value of my income is dwindled, because there is a direct relationship between the value of money in this country and foreign currency. So at the end of the day, I realized that my fortunes begin to dissipate or dwindle as the days go on. And if you are working and you cannot take good care of your family, you cannot take good care of yourself, then just become very disappointed and despondent. And that's the situation we find ourselves. Yes, those increases are always behind the true, real and true value of our income. And na yewura Angel Kabonu wo wiye no ana wasade to aso na wo kire mu se ade ba kwa wo besra aban se o ma nani nkwa ho pa no eye pension eye wo mo pension contributions no eye akyerɛkyerɛfo no wo se ne wo kyerɛkyerɛ ni betempentin kwa wo konkrasie no a wo kyerɛkyerɛ ni bicycle mpo oni bi wo namfam na ni hyi wakyea te sese bio ayi jabidie ka a enam asante be kwa ikwan so na teacher ni hyi wa no akyea na ni hyi ano no apaga na ne buafu wo se we nyina no ye haw ne abenedi a wo kyerɛkyerɛ ni na mu nanso wo bekwa homegie mu na kyerɛ se ne pension so aye nsem pipa wo kyerɛ mu a wo hwɛ eye tier 2 anansan akyerɛkyerɛfo no fight ya menne ye de ma omokura no a eno so akwa se awiafufu a akyɛ wadro mu ahia nkwanhia eno nti waka akyerɛ mu a na sese ya ne bɛyɛ akyerɛkyerɛfo a wo man ga ne da akye eswapa sese bio akwada trauma. The story is clear that the free pension scheme is in trouble, it's in shambles. Our tier 2 pension that we fought all over the years and was introduced in 2010
also is facing serious problems because government is failed to transmit regularly and timeously the deductions that are made from workers' salaries and the percentage contribution that government is supposed to make to the various funds. Those workers tried as much as they could to buy bonds and to do investments, have seen their investment and bonds shattered. One reason is government's own unfortunate intervention in the haircut and the fact that there was financial pressure of people's institutions and all that. So at the end of the day, when you turn right, left, center, you see that the center is not holding and the situation is adversely affecting the Ghanaian. Enti any ayeti ye a national president at the National Association of Graduate Teachers NAGRAT Angel Kabonu and others answer we at we ye to akase bo no so ane ye bo edi awuramu e wo Jamestown eno no wan krapumpune mantai no na kopie no ma sese ameka sei amanfo atototo niam me kire plastic ahodo edi agu eye epoda ho a amanfo ekokwayi nam e wo ponum magana fo nyina ye nam ne bia wie no oma ma adwen se pone de oma ma pono e ho ntone ne bola pa no masese de nyina e de akwakwahye eye Jamestown eye epono emuna de bla Facebook no so wo ba DLFM 106.9 atese kase bo aye kan e ho nsem ne ho videos ne de e da Facebook no so wo ba wankasa wo be hu de ye kan nyana wankasa wadi ho adanse e de amebra behwe boda pa ne afi plastics ahodo a o ma wo moden e de a share pono mu ma wo e Jamestown na nya de e ya hom kakra na enkra ni chire mu atese okwohwe se de plastic no age eye pono boso no nyame anim dukure ni ayade a e posi danger pa e de ma enama ahodo mo wo eponom titiru na wahu se enam no ayade a se mu sade be beto nso no mu a na wono no mi se aduane e na aba ne senti no mkopa bi edi na se enam no kohye san ne mani mu afi na ekunkum wonom eno so yade a ha o mo pa ni apofo no kopo a wono nya na no bi mpo na o mayi magana fo atimi nya nam ama ne ne ade ne yatimi apodwe ti ayade a ha adwen pa ne bohura mu e wo Jamestown ene ebisa apofo no se na mo nso sa efi ne bole ya etwa eprimu ahia no aye mo na mo ya na sa ho amofo no mo se hwebo bi na nyabotra boko na nya ahafo nkwane mom no eboaboa no edifi mi ama ahodo bebre na sensuo na kobasa puni yira na aboaboa na atwe edi afiri mi ahodo bebre ni nyina besum eye Jamestown ha na musei enti yade a eha ye mpa odwumadi ahodo a yedi mu senti no emprifo mo moden na ni manim yin se de epono ekwose sabola ne ade no Ghana fo mo ho moden se plastics ahodo a wonom eto adigu pomo no betimi agya se be betimi aboa na nso apofo no ko ese omko akoyi nam e wapomo a wonom betimi enya enam ne bi dia bana Ghana fo etumi enya nam ne bi apodwen nam na omkasa no ensem sei no modo to die kasebo enemo. This rubbish used to come more than this one. We have some NGO which they come here and collect the rubbish. They collect the rubbish about 3 days. No, you can see the rubbish again. And look at it. It comes from the sea. Look, the rubbish is there. When the sea is fully, they bring the rubbish. They don't look at the fishermen. They don't look at them. You see, we have the stewards here, the fisherman's king and the king, fisherman's king. They are there. You see, nothing the DCE and the MC makes for them. Eni awuti ye eyo owura ne den ede obenda kona o kire mu agese empenifo ahodo mo wo eye Jamestown nyina nya de a de ekosui no wonom etu hu ana mo bia oko ne de da ho no enti Ghana mpoano pe ni Ghana mpoano na ehu no eye Facebook no so no pa Jamestown hwese de pona no nyina ye honom no mkoyi nam na we se enam no mko menya bidia because de aye na sawo ne ba koyi bola o bottles ahodo ni nsu a yanom a yato agumo no especially sabotic bottles no enu bi no mbeyi dia bre because de aye dia ageta nti Ghana mpoano ni Ghana mpoano na yehu ni sa no ai Taylor safa video no to so biem emai Ghana mpoano na yehu ni se no Ghana mpoano ni o aha Jamestown nkra ha ya na wani pia and so say ye wo Coastal Development Authority ho na omugusu ye hu adwuma na me say Jamestown de ommepie ho sa na me say Jamestown de no munye hu ye omunuru ho kra na obeda a treaty coastal areas abra ma Jamestown look at that look at said the hono mo enti bola ne go sa no ana hu say nyankopon we nyansafo to the extent they say epono efi bi ebetom bia we yi beto abo na den o de ye den o de wade be ma ho enti ye nso ne ye fi no ye ne na se nipa we se be nya mo na kwasesa ko group dum ye ne a ebi kura tempo ano a bola no hipo ama ne ye bebre pe ne wakogya ne nyina de agu ho
wate de agu de agu ponum na open baby afa me pacho mo mra Facebook wo ho na mo mehwa de mo mehwa ball pa esum empoano Jesus Christ and we will be kono da sane koto so na wo ye de obeye na o jana nai wo mpoano ball we nyira achi o na owia no wasa be wonya opportunity ni media no kasa na watie mu ana entontomo we yen ana de na entontomo nwe wo sen wote ade o entontomo nwe wo sen obewio entontomo omo anwe wo sen hwede ball pa de epo ano na nti wokọ abrochire ne nkofo aman a epo no da ho no a nti se na ho no motie na ko se na tie asanka ni pentena ho se na ho no motie ka ni pa bi ne wo betena ho hwe ba bi amofra yi nam hwe ne ma egu ho na ayi Kwadwo me ko last year me ko Teshi Mami udu Teshi Mami a ho aduane na ede epona no ho asem na wo epona no asem na mekan udu Teshi Mami epona no ho no mo a this aduane ede ekom na mani pedidie ekom ntumi wan se ntumi nidi bola pa esum Teshi Mami epona no nanso enipa ete ho wukodro no mo a enipa kotokoto ho no mo a se bi wo muja wo manan won fa wo kura se nipa benti wo sori look at this o hwa akola na wo dware wo pono mu na we nyale wanko a o yale wo enidin na nkola no kura benya hwe se de nsuo na ye se de pona ye na nkola o se bola no mu no mu di mu agro no oh yes we omo de nyalewa na eba fi mabusia akobaka wo ho yes hwe bola pa epu yi bi bope na eyi bola ne ba on se pie bi ni mo ba ebo ya na pia ba ana fishermen no fishermen wo mo amkopo no so no se wo kwa epo no so na se wo didi a wo fi se because obitimi ko di 3 months e wo pono so enti enwura bia no wo de ko pono so no obeja agu obeja apu no na epono de bebre wo maame ana se wunua wo ba bia waja na ofie no epono de bola ne bebre no ana wo de abre no sa na wo de aba no ewurade mera hwada mamento akasebo no so na ya to akasebo no so a eno amampani akufo ado wo kogina adwumadie biase ewo enkrapompode mantam ha no mo Independence Square wabra na May Day celebration na wamo ehye hofa na Ghana adwumafo da wamo edie no na mampani akufo ado wo kasa no asamba ako atofom se tratum na asaba okan ni nyina no ene se dumso no eni hobiem Kwadwo we ya mampani akufo ado no mu asem wo use the word dumso osi eni hodan ebio osi wo moye free ho so I had a contradiction about mampani use the word dumso was it one more year free ho dumso na buy no my den one more year free ho but ECG for ne energy minister say enye dumso na emom eye dumsiesie say ECG for ne kai enti dia na no kure say o mampani na atu no mutu mo enti mampani akufo ado kasa na wa kire say dumso no wa year free ho free say nansa ya twiliti besa busumi enum elie no ewom se Ghana fo akwa hohiam na so na aba na yadwuma pa anti ayade sese sa dumso no eni hobiem na mampani akufo ado anosi ye no ana nana amosi a wotoso enso wono ana oye executive director Emma Institute of Energy Security IES wode to Ghana wetem se mampani wo boa wose mampani boa se mampani kase dumso no ekwa na wo boa na wokọ miamia hudo ni bia ebese ayi bresanti ni da bia yedum light North Legon ha ba bia DLFM yegoi eno a omudum light ayi omudum light na nansa Kwadwo omuso na eno anadwomboa sanete 54 days ni ya use generator full on ya tosa enti dumso no nkoi dabi Kwadwo sa nkoi no na nana mwese otoso nso ekirem se mampeni se oka sa no a na asa won pese o ne Ghana fo ebedi no kure efiri se dumso no emiamia hudo bi etese wager ekumfi mankasim nungwa tema community 2 community 25 ene emiamia hudo ebenada ene wukuada bia ne dum light enti se ko basa mampani wigina simpie ni apaso na se woto onum tuo kasa dumso no ekwa na kyerese mampani wonya waadwe sa wo ka no kure a kyere Ghana fo wobra nana amwasi a otoso enso wakasa no emunsem nie
The first thing that we pick from the president's pronouncement is that today he's admitting that under his tenure there has been doomsday. And so he made it clear in his statement that the load shedding that we've seen is probably no more. He didn't say receding, but it's no more. It's an admission of the fact that there's been doomsday under his tenure. That is one. Number two, to say that the issues have been dealt with is leading. And we pray that the handlers of the president will rather lead him than mislead him. Sometimes the president looks awful in the eyes of industry players, the watchers, and even consumers. I'm sure any pronouncement that he makes is contingent on what they tell him. But Enti eni ayeti ye the executive director Emma Institute of Energy Security IES owura anasa nana amosi awotoso enson ana wo chese mampani dumso ne nkoi enu nti wo mo a edesa information e bre wo no ka kire wo mo se mu twa mentro mo nka no kura nkyereme enti emunsam eno no na a champion Bismarck and was said the news is loud and clear. Ewa Madina Race Junction was see DLFM. Ajimensam Kasiebo all the way. Apakai Atmase, latest from the world of sports. DL News. Ebusia maya samo ha ema wakwaba mfambra DL 106.9 FM kasa fidie so ene ya wada wi prem to breka se bo so mrewe do sa gudie mo nsama wo so ayaboabo no ebusia de beda na hu ne ekọ ene ne ba ewo agudie mo nsam pi na egu yem pron so a ye de ba Ghana agudie mo nsam a and of course nkrofon cross the latest any exclusives ne yaboabo ne nyina no a ebusia ye de eba beda na me amede nsam na ba dia meje so no eya yesu aro de share Apaka GH the blessed kinentatam so ano minsi family mention samana say emfam fifie emfam audio mention say emfam fi the senior national soccer team the Black Stars of Ghana kache na ebusuama memfan to anim say 2026 FIFA World Cup no and they qualifies no the next Ghana yen 2 games ayebebo no date ayebebo no ababetodwa na yene Mali ebebo according to CAF no any FIFA no almost say game no ebeba so on the 6th of June 2024 and after so Ghana and Central African Republic ebebo and also no penifo chema on the 9th of June 2024 and as game no embra so ye this answer no area to anim na wafu under 17 African Cup of Nations no baso from May 15th to May 29th 2024 na penifo akwakoyi University of Ghana Sports Stadium na Wolegon say host to wafu under 17 African Cup of Nations ye there was some Eddie Atuanim Aminu Shadow general manager Eddie Mabobo kwa your friend Dinsasi na nansena Dinsasi ekopiemo Africa ekonkoden ekopiemo semi-final eno na Aminu Shadow Eddie nsemi atudwa ochema o senior Dinsasi ayeno bibia kire pefe se endeno se CAF Champions League se CAF Confederation Cup still na no Ghana teams no ebetimi akompiti normal je penia Dinsasi ayeno we ne nsema Aminu Shadow general manager Edema Dinsasi Edia Tuga Yedi Amao Coach Bashiru Hayford a veteran coach and they coach Bobo Kwa ye fan Heart of Lion or si Bobo Kwa fan Heart of Folk any Kumasi Sankotko our teams akese mienu our Ghana no so ma yomu nyamaye na omwa ome nyomu own stadium na nde omubo game wa no chiroma bo game wa no mo omu ni omu stadium dia ebe din say Ghana Premier League no ombetumi agibiem enti animanim ha no omu fan hihye ngu akwemo na omu anye omu stadium when you futu sama coach Bashiru Hayford area makotoko any hasa yedi amao endra Ghana Premier League no one game etoja Bobo Kwefe na Accra Heart of Folk etna fie ama Accra Lions ekobo mekaba kwa omentmanti na Heart of Folk my last 6 games in the Ghana Premier League no Omo wini ba kope Omo Lucia against Samates Lucia against Bebiani Gold Stars Lucia against Bechem United Ebe wini against Kara United Legon Cities Eshom and Andran no Accra Lions Ashom te House of Folk last 6 games in the Ghana Premier League no Omo to me wini ba kope yere won some added to him Ghana Premier League no table no ne wo hwe hasa
Ube no ewo 12 position Kotoko and so that 11 position yere won some Edema Nandra after the game no and Abdul Bashiru our assistant coach Edema Hasufuk Ekasaya or sin Yentia has end to me win game Nandra and it's a chances for mu create no or meant to me and convert and a Car Lions there no mu create no or meant to me convert we any some Abdul Bashiru assistant coach Edema Bobo Kwa Yefen Hasufuk Edituja FA Cup no quarter final a standing game back on Ebeto Jande what Theater of Dreams with 3 p.m. no DCC and soccer intellectuals and Eddie Ebebweni Tew Waman on it na yediensi no UEFA Champions League semi-final first leg no na watching Etoja na Dano Branda no Bayern Munich Eshemi no and Real Madrid Eshemi no and Andras no Borussia Dortmund etna fie Esheba kwa Paris Saint-Germain Entmante UEFA Europa League no semi-final first leg 7 p.m. in the Olympic Marseille and Atlanta Bebo na AS Roma and Bayer for Leverkusen about 7 p.m. Conference League semi-final first leg 7 p.m. no Aston Villa New Olympiacos Bebo na Fiorentina and Club Brugge abo in the English Premier League no 6:30 Chelsea the Blues Omone Tottenham Hotspur Eddie Ebeboni Ebusia yenyina we suna gudi mu nsema ya boaboa no ede ban no yem fancy me amedi agudi mu nsema ne ba dia meje so no eya Yesu ano de share Apakan GH the Blessed King. Over to you Okogyeabour. Mera say Apakan ti yegyina we so na awia yansama hodo eboaboa no ede beso mo se ageme nsem wo prem to breka se ebo no yedi ebesie kofitela ede eko Facebook no eso akenkanfo nso yeyemienu Edia mejeso eye Gangster Katia meter Enkura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy B Yada mo nyina se esa Ghana fo ne atiefo amama ye kwan ma ye beso mo ye so amadwumadie foforo atwa mo so yada mo nyina se awia yi ama mo nyina mo anitie